Lokhiman sangha risoi jang chingrom amai tumpen karcho mai ke pamon pon. Bangso mai long prodip long pipen si mai chepahim phupon. Lapen chun bang mirjeng han sepen si mai ke phalam the. Lapen alui ke denga jamek en pon. Bangso mai long alui sarpo aman pen lokhiman sangha mai phugan dhiram timung. Lapen chupapang jang alui pen tharipu richard tokbi. Local MSc mate Carbon Autonomous Council Education EM. Lapen lumbajong MSc joni timung. Ex-skill DB chairman long sing tiron. Lapen Lokhiman sangha swardo tingri amayatum lapen mai phi lapen chunbang pi lapen penang an Lokhiman sangha long klembang phu bang pi tu mailong RDP dun karcho mailong karcho ponalong kado kawe sanglang atum aphai pharoke thom lapen bang kre pothir tip choreng abor cyclong atum phan archo pon lan chotakali hemphu Lokhiman school teacher bang ingkore hinie phanta arjo pon si aning parong dun thu lason si education em Richard tok bi pen kaning jepon ke itum jasemet lochar dinat RD and pig nangji lapen api putam da RD and pixi lochar dinat paprang dun thek ji pusi sanglang ki undun risui jang lapen api apotum han sodak man chuning ridun lason thak thak se ex-kel DB chairman long sing tiron pen kaning jepon ke itum boreng ang hoi ke long jephan percentage anat bang chepaduk rupen si chardi nangji lapen thek serlote boreng talong vekji puta aning parong pon lason thak thak si aluhi pen than bang ake hoi tum tame jumesen alam lapen thirklong alam thitame aning parong pon lason si karjo mai long suri Lokhiman aron ke kroinat Karbi long West Karbi long lapen Arunachal Pradesh pen kebang atum tame Lokhiman arnamapan aning ka chethe lapen karjo mai long aman pen nang chetong dun lason si mai ju jeprang karjo mai long nang chetong dun aluhi pen danglok charleo somar piapo alapen Lokhiman amen pen hirjume lapen karjo ke pajir pon lason thak thak si ahem arbung arpheksitame aning arong pen kepalilong jephan Lokhiman arnam long hirjume hang pi pen si maitami pajut pon Kaziranga pen recent ingti Tiken News Insanjin pen langke thang arjudun aning tibidun pen kajuchat kali batame akam kepateng pon sithega pon nalitu mafan akiro pilu nilepini ge nalitu akhir zome atang hon pen joksi MSc aisap dwarpaguri kali batame EM education in charge aisap se nalitu molong wan long ape nalitu pen singki chithan dun long waken nalitu matang hon akhir zome Piniladat nasukar saya mailong si nilike isi platform lo lamjai long lo lapen lamjai long lo penai to apa jai di polong lo quality education ala people na jong si mopen itu mafan pacimie lo itu mafan Konjumba penal itu apa nampak cini lo, kopi peci pini ma, kopi apa penajak si pini kecetong apa kacing rumah, pini racun sumar jaja pen, kim somar biak pen, lat suaka pensinar itu alam tu mafa, lo kunjungi cakali, gian anak kami, wisdom anak kami. Kethan pontek nili akiro pilo fantasi ke manjia ni bawa same pegan pe nili ye mai sab same nali tu malong dolo la penali tu malong na kecera du akijo ya kitab ta ta kinam nangji angto nam nangji fees ta pinangji seta usumar pathek nangji pipen hodak si padun la akhike la halo je itum teachers atum same sincerity a teachers kadok kami fan nili kupede sincerity a teachers itu nak kena sop kethan imung along do lapen isi bang emo pen nili pulo itum ada itu a society pen mata ada itu do epai pu pen kadok kami ada itu do mo pen thul pak nangji school along people si teacher bang bede arjudun bang ave teacher school ham along midday meal pipede arjudun bang ave school atu ma fan uniform pipede arjudun bang ave kitab pipede arjudun bang ave textbook ta free fees ta pinang ne school uniform free below poverty
kidukilak saide puposi anisan ke hudak anirluan ke an ke pachu handa sang han pencheng lok aminu pensi pilo buai pita me kidunde di malam mong pipon pala so bang ka dulu tang ke muka han lo hala da private school long bangke uniform ta jinam nangji ka dogbe hudak bangke school long strict discipline man si hudak ke than aporting pensi ke dam aporting pensi ke hala so pen maningi themba si ni da tum dumu chot atum tum sami hala da si school long private school long padun Lami tepung apa sih? ini bukan segreso yang amai mati kakso amai tolong maralo ini kan wang kami dak program so kakso amai ipon Simon from Simon Pati koy doa na tumapan Karbi yang long aratang bong dan kali sunipur kape katin dan diba satlang kiundu na tumapan HSLC lapen class 12 BA up to MA ke pas doa na tumapan karcho pila pen akhirjumi ke hang ano ilifan manteng mate aluhi sarpo som ni panakang no lapen ni sitong no lapen ara to pen han no lapen pinangan an tum ben sami kachari kon no jate la son ke por hier tu ma fan ka paprang pon thek dia fan a hirzume karchu pi na son thek ponlong le islami dak ke itum thek ponlong aning kan mang se karchu pi kardom pi non pen sumar jar pen se kardom pi jate je alan Kibang a future doa na pasami lata isi akhir kanti doa kini. Take sir asap kum thong kebra hini high school kang habji do lapan labang so putha lo Karbi yang long tami hum proxy kang habji do pu ko ana hok sar dang labang. Ningdu galam lo sokos notis itong fanang palelo lapan school lang doan sami itong Karbi yang autonomous council pen sami kwari lo. Under secretary pen la high report nang le to na pen thot kang habji alam thi pen pinangan media lo sami paklang lo sami isi alam bang la hello nitung Karbi autonomous council pen sami request la zona school la long non example Diopani high school la long jongsi hap klak lo putangte tebok tira school ke avi tebok tira school ke 20 kilometers 25 kilometers dola lapen na high so marathon ko na lo po hidam ok kereng high school la long son jongsi high school la long jongsi inkir klak ko ne takalo ma so marathon itum lo ke chardio so mara Karbi so marathon na ro po hidam same improvement ke claim di apan education quality ki do di apan itum non sangsi do de sangsi lo lapen itum Dr. Chungiram Ronghang CM Karbi autonomous council apan orang pan kiro pinangi la so awareness campaign doan pen claim kon bom lo doan apen Karbi long aratang bong pen kali sunipur kape kadin dan diba satlang kiundu na tumafan HSLC lapen class 12 BA up to MA ke pas doan na tumafan karcho pila pen akhirjumi ke hang along ilifan manteng mate aluhi sarpo son ni panakang no lapen ni sitong no lapen na to pen han no lapen pinangan ang tum ben sami kachari pon jate la son ke por hier tu ma fan ka paprang pon thek dia fan akhirjumi karcho pi na son thek ponlong le islami dak ke itum thek ponlong le aning kan wang se karcho pi kardom pi non pen sumar jar pen se kardom pi jate je alang tin kibang a future doa na fasami lata isi king kan si doa king Take sir asa mangkang pialong kum thong kebra hini high school kang habji do lapan labang so putha lo Karbi yang long tami hum proxy kang habji do pu ko ana hok sar dang labang. Ningdu galam lo sokos notis itong fanang palelo lapen school lang doan sami itong Karbi autonomous council pen sami kwari lo under secretary pen la high report nang le lapen uthot kang habji
alam thi pan pinangan media long sami pakla sami isi alam bang na hello nitung Karbi ang autonomous council kan sami request rason school long non example Jopani high school long jongsi hap klak lo putante Depok Tera school ke abi Depok Tera school ke 20 kilometers 25 kilometers dola tapi na high la selam do tulang atto katuma bangke aticara tum se klem klese jula ronga so phan ame tha dorma che thak ban si pathan rong ti la so puthang nang le ko sisri puji masuk alam tiga kata ninje bom lo proxy teachers lason mani fan paklem po alang ting bangke difu nani ading do tok chi sami itu ma fan complain later SMC ben damina SMDC ben sami la so complain alu na pe wrong asor SGB GB tum do wrong ang bong ado tum tami nang complain pe thurpak pe nong e thurpak nang ji ke pogi fan thurpak na po education quality ke ban thek ji fan awareness campaign ke claim ji fan dhorom alam punang nei khai alam punang nei party alam dak banang nei itum thur pak nang ji mass movement asun thur pak nang awareness afa adhorom tin long sami non ason dak karchu mai long nili than pon long lo dak purusa ratung along tin adowan along chi than pon nang po esuma ratung afa SMC school managing committee long kami thandun si awareness afan bang claim dun na pen Christian atum along do sami church elders atum da claim pon nang po nam ghor along do tum afan sami nam ghor long sami la so lam thi bang RDP pon nang po ke por hi na bang RDP pon thu pak pe potan de tum ke por hi na patang pelu la so kali la so por si transformation afan upliftment afan bang ke tum ke claim along nang tum media tum dami na cherap chitu din ko la pen ke social organization KSA pen chenglok mass movement pen up ching ko la tum ke arong sidang po la pen rong rubelong damsi rong asar dum ben chiki che than damsi awareness akam sami pen up pen KSA pen sami pangcheng ko sara kan sekolah mala private school along para gadlen jitu la sekolah mala ke chali apa ko he ge solam te patha na dikla buni private school along ke adormaha ki teacher tum ke ko tum government long ke teacher ko adormaha do quality alam ang ji ti for lo isia bang ke je hada ke strict Haroghat atawara putha usuka haroghat aru NC ajute pintu alu kujodan haroghat constituency aru haroghat nalipan haroghat constituency tawar kini musuh school student and bangla private student usuka haroghat aropen haroghat local MSC ajit depan pinpur alu pajerda usuka songpen MSC ajit de ang bong haroghat constituency aru kapre kisung puthak jingwai padopon pusi usuka haroghat aru maipu angkur holoipen chunbang dubrojuchi borapen pachini pon pusi jintu hajurika pen birutananglo আমি হাওড়াঘাট আঞ্চলিকৰ পৰা আমি হাওড়াঘাটৰ MSC ডাঙৰীয়ালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ স্মাৰক পত্ৰখন এনেদৰে আছিল যে হাওড়াঘাটৰ বহুতো সমস্যা আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে আমাৰ হাওড়াঘাটৰ যোনটো পথ হাওড়াঘাট তিনিআলি পথ হেতু একেবাৰে জলজলীয়া পথ ৰাস্তা বুলিবলৈ কোনো চিনচাপে নাই যোনটোৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰোগীসকলৰ বহুতো বিপদ আজাৰত পৰিছে সেই পথটো সোনকালে আমাক মেৰামতি কৰি দিয়ে যেন আৰু বিশেষ সমস্যা কিছুমান আছে সেই সমস্যাবোৰ সোনকালে আমাক উচুকা হাওড়াঘাট ৰিজনেলৰ পৰা আজি হাওড়াঘাটৰ যোনটো MSC ডাঙৰীয়াক এখন আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন স্মাৰক পত্ৰ আমি এখন প্ৰদান কৰোঁ কাৰণ ৰাইজৰ বহুত সমস্যা আছে আৰু মূল সমস্যাটো আমি যদি আজি তাৰিখত যদি ক'ব বিচাৰোঁ হাওড়াঘাট টু হাওড়াঘাট তিনিআলি যোনটো পথ সেই পথটো একদম ভাঙি চিৰি একদম কোনো অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা ৰাইজে ভুগিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি আজি এখন দাবী এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ হাওড়াঘাট MSC ডাঙৰীয়াক আৰু তেওঁ আমাক আস্থা দিয়ে যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু যদি ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা হাওড়াঘাট ৰিজনেলৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ ওপৰত তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰা হ'ব বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক আমি